سبحانه وتعالى قام براتي سورة فاطر سورة ستة مشان فاي اللي مسجد تبارك كنجا إنما يخشى الله من عباده العلماء جبروتن الله را ورير إسا صداتن وربيكم سكابني جا إلمان ما خنا راو ورب صداتو وربيكم سكابو يجو كنا بروم سنا مسلمة خنا رتو ديركا ويجو نمني مسلمان ما خنا رادتي بيخاتو كبا مي ولا waan takkallee hin qaanfatu safuu hawaasaan beeku yoo callisee deeme namni beekaa see dubbadhu jaani yoo dubbate dubbiin isaan toltu ilma namarraan qaanfatu rabbiirraan qaanfatu afaan isaatiin waan fedhe haasaa waan fedhe hojjeta addunyaan dunooma akkasiitiif bal'oo ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam hadiisa jaami'a tirmiizii kitaaba 38ffaa kitaaba sifatul qiyaamaa lakkoofsa 2458 irratti akkana jedha istahyuu min allaahi haqqal hayaa rabbi olaanaa irraa qaanfii dhugaa taate qaanfadhaa jira kanaafuu namni waa beeku yoo beekaa ta'e rabbi irraa ni qaanfata yoo beekaan taane daangaa rabbii dabree rabbii walii bu'uu danda'a jechuudha keessattuu yeroo hin jirru 21 century jaarraa 21ffaa 5 generation namuu dhaloota 5G ti hundi keenyaa hoo gaangistara jechuun nama akkana gaangistara jechuun sooshaal miidiyaa irra feemas ta'uun addunyaa tana bira guutuu bira feemas ta'uu ni miti faashin maarket zaaraamaan daayimandii fi warqii qaalii qaama keenyatti uffannee deemuu qofaanii miti gaangistarummaan beekumsaan sammuu teenya warqii uffisuun argamu gaangistara jechuun nama waan gaafatame hunda irraa deebisuu danda'u ta'uu qaba ilma namaatii miti jaldeessi dhufee amantii teenya irraa gaafii chaalenjii nu gaafatee yoo ifirraa deebisuuf hin dandeenye gaangistarummaa isa keessa faayidaan hin jiru beekamaa fedhe ta'e qabaataa fedhe ta'e yoo beekumsi bira hin jiraanne hiikan qabdu jechuudha bakka numma daallee teenya bakka numma daallee dhaabbannaa sadarkaa teenya yeroo hunda eeggachuu hin dandeenye kanaafuu namni muslimaa bakka kabajaa isaan qabne bakka sadarkaa isaa gabbuuftu bakka isaan hin malle dhaabbachuus ta'ee taa'uus hin qabu hatta yeroo as keessa wakii deemtullee safara sin fakkaanne dhaabbachuu hin qabdu mana sin fakkaanne duraa mul'achuu hin qabdu أمسينا وأمسى الملك لله والله الشانتر يهوبن نودام مالد دينه إدو قماري تباتمو تينيه لينا وكوان براس ريفتشو يوكا بكا خمري نراو مشمتو اتقر قرمتو دينيه تينيه نبي كن جالتما نقام رحمن السبع عجراتو حديث جامعة ترميزي لكوس حديثة لما في بس ديتي في تقفارة تكنجي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر لا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر نمن ربي في قيا قيامات دومسه من جدار إساء خمر مرفمي جرو لكي وانبري سرقان تنجي نمن ربي في قيا قياما أمني دومسه وكان فكان رابطه في تاول له إنقبنو وننجيف كنات يو ونو قبانه وانا كنا هندر راو قلود بكا ملكيتي ملنا بكا خيريتي وليامنا نمني بيكاتي واللالان تقومت خنابت ربي سبحانه وتعالى سورة الزمر سورة 109 تكنجا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون يا نبي أمتك يتنجي ورين بكم سقبني في ورين بكم سنقبني والقطعتنيه إنما يتذكر أولو الألباب بر وري ورب الرابو فمن غرفمي ربي ساني عادتي صداتو ورأقلي قبنيجا كناف نمنما قرآن في حديث عن غرفمي ربي صداتو nama aqlii qabu nama barumsa qabu kanaaf jecha namni muslimaa deelii yoo xiqqaatte guyyatti deelii hadiisa tokko aayata tokko wama takkaa'u haa taatu bakka khayrii tanaa dhufee dhaga'uu qabu zamana sooshaal miidiyaati majlisni zuumii irra jira mana si dhufuu danda'a waan fete barachuu dandeessaa guyyatti waan silaalanni majlisa dhaqee baratu sanii olis barachuu ni dandeessa yoo bakka kennineef an deemee barachuu hin dhaqqabu jechuun sababa tokko illee hin taatu سوابا أكا علم نمانه من نف رب علم الإنسان ما لم يعلم علم نما وان دور بين برسيسه واود من قال شيف أما مجلسني في ما نسد يو أبان خبر هذي كنافو ديلي وان ربي نفلا بسبرة شكابا ربي المان نما دور كذا الدنيا ثمرت يوم نما كمو تويدا كسان كمتن درك أمر رجول زفر استواون داندورا يجو قالوا خناندورا لوجي خوان تكايول عليه وابيرو تويدا داندورا خيلمان نمرة درك أمر قولي كم قرآن سورة محمد سورة فتنة توفاق وسكنة تكرجا فاعلم أنه لا إله إلا الله بيك حق عن جبرمان الله تتجمله كنجر رجا كنافو توحيد أنورا بيكم سدور سيد ربي توحيد سنو حق عن جبرمان ربي تتجمله هنجر يجو سنو يو بيكم سبران جرانه بينه يجو هندن دينه يجو
إمام البخاري ربي رحمة سافا قولوا كتاب إساس هي بخاري مجلدة تقفى كتاب صدفة كتاب بيكوسا بقولنا كنا فايولا لكنا جاء العلم قبل القول والعمل بقولنا كن بيكوسا دبتشو في حجتشو درتيجي دبي أجايبات وما في ديو تانا دبتشو في حجته خندرة بيكوسا درسا يجو خنا بيتش بيكوسنا ومسلمة رد الكما إرجع ربي صلى الله عليه وسلم حديث سنن ابن ماجه مجلد تقفى كتاب اتباع سنة إرجع ربي صلى الله عليه وسلم وقلنا ديدم شنفا صدركا علماء تعالى وسديسا دي بلا ما في ديدم يعتبر تكرجا طلب العلم فريدة على كل مسلم بيكم سبر بادو نما مسلمة هندرتو درك ماجا ديلي حديث تكو آية تكو ولا كاية اللي سوتاته بيكم سبر بادو نما مسلمة درك ماجا كناف بيكم سبر بيكم سعودي جنرال ناول جوان جب كيسا كبتو قرآن را ساينسين دفته سبب قرآن أجل الدنيا تون دكانا راغر إفا يجربت قرآن نان ساينسي دايركتلي واو د مركاني فچو دديسو قرآن اندرو اكن جير وچو قبل एका कुरान नि फेम बोदा साइंटिस्टोंनी दून दचिना नतो बिशमन एका कुरान नि फेम बोदा थियोरी हेदून रगावलिन अबता मार्गते इल्मन वा फेदो एगत कुरान नि किताब साइंस ती मिच गरो किताब वाय साइंस दुबत सबम मिसा साइंस दचिरा फेवान ते आयाले कुम जाबि बल वा भी सुदो मिजा कवा यो गति काते आया कुम नि तका वाय साइंस दुबत वाय जियोग्राफी दुबत वाय ओशियोग्राफी वाय फिजियोलॉजी वाय आर्कियोलॉजी वाय बोटनी वाय जियोलॉजी खरा दुबत wanni hunda ciraa fuudhamte saniifin kitaaba waa'ee saayinsii dubbatu malee kitaaba saayinsiitii miti je harka namaatiin barreeffame miti rabbiin quraana keessatti suuraa ar-rahmaan suuraa 55 fa'aa takka hanga 8 takka jedhe ar-rahmaan allama al-qur'aan khalaqa al-insaan rabbiin abbaa rahmataa allama al-qur'aan qur'aana barsiise khalaqa al-insaan eegas ilma namaa uumee jira silaa akka nuti beeynutti dura ilma namaa khalaqee quraana barsiisee ta'uu qaba ture garuu ayyoonni ulamaa'onni islaamaa aayaa kanarraa akka jaanitti sababaan rabbiin akka dubbii tana fayyadameef ilmi namaa kamuu dura eega dhalate yoo quraanan baratin addunyaa tanarratti uumamuun dhalachuun isaa sun hiika tokkollee waan hin qabneef rabbiin jecha kana akkana wal dabarsee dubbatee jira dubbii hikmaati ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam hadiisa sahih muslim كتابة تربفا كتابة صلاة إيمان توتا لكو سليسا كنت كافي جبا سغلي كي سدومي عفارة تكنجا الله أمتا تكو توتا تكو سببا قرآن خناتين ألفو داجي ويدعو به آخرين توتا غرين لي سببا يسين قرآن خناتي أمانتي برچو دبدر سرکا ساني قبوسا جي في الدنيا ولا في الآخرة الدنيا تس آخرة تس sadarkaa ummata garii quraanaan ol fuudha sadarkaa ummata garii quraanaan gabuusa jechuudha quraanni uumameen kanaaf warra isatti amane addunyaa bakra sadarkaa ol fuudhu warra isarraa dagame addunyaa bakra sadarkaa gabuusu jechuudha kanaaf namni kamuu barachuu qaba quraana irraa rabbiin wahyii jalqaba nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam buuse iqra dubbisii jetti suuraa 96 suuratul alaq aayat akka hanga 5 jalqaba bu'e waa'ee barnootaati barnoota nama kakaafti hayonni ulamaa'onni muslimaa akka jedhan waa'ee beekumsarraa imaam ibn al-hazm rahimahullah beekumsa barbaadutti hanga jirtu beekaa jaamtaa je garuu guyyaa beekumsa barbaadurraa mana galterraa kaasee ati wallaalaa jaamtaa je imaam abdullah ibn mubaarak rahimahullah akkana jedhe umrii isaa guutuu isaa barumsarra fixu arganii hawaasni gaafii isa gaafate ati yaa imaam hanga yoomitti jeniin kabarattu hangan guyyaa du'utti je maal si fayyada jennaan tarii amma booda waan takkaa barreessee gurraanis hin dhagayin haaraa wayii argee irraa fayyadamuun dandahaa je umrii isaa guutuu osoo baratu addunyaarraa deema sufyaan ibnu uyaynaa akkana jechuudhaan gaafatan yaa imaama nama akkamtu beekumsa barbaaduu qabaa jedhanii nama waa beeku yeroo lama itti deddeebi'e namni waa beeku duraanuu beekaadha beekumsa barbaaduun maaliif isa barbaachisee jennaan isarraa dogoggorri hedduu fokkotaa je akka nama kaaniitiin beekumsi umriidhaan hin daangeffamu kaayyoon sammuu keessa qabannee deemnuun daangeffamu malee
yeroo kamuu beekumsi umriin hin daangeffamu kaayyoo teenyaan daangeffamu. Waan kana ta'eef ergamaan Rabbi sallallahu alaihi wasallam hadiisa yaa Imaamu Xabaraaniin odeesse, Imaamu Bayhaqiin odeesse, kan sayya silsilaa lakkoofsa hadiisaa 1627 akkana jedhe. Inna Allaha ta'aalaa Rabbiin ol aane sun haalowwan gararreedha jaalataa ويكره سبسابها حالوان گجلے کایو گجلے انجالت دی جباجی کایو دیر تو قباچو قبنا بیکم سبر بادو خیستی علمائی نمان دراسون عمری دگا گمہ اوخان جولو مرا بیکم سبرتاتی می خبودتن میک سینا ثانی مراسو لیلالیتی مثل باگا وابسا امام الخاسائین عالم نگدان ابان نحوی عالم نگدان امام نکراتی قرآنا إمام الخاسائين هنگا أمتا فرتما قهوتي أليف انقراد رأيتي سسندورا وان تكلم بيك قويا تقو سوخرا ديمو نما تقورا دفع دوبرتي دا ilmakiyya baradhu quraana qaraa jettiin ilmi sii garuu ani baradhu jeeni isaan dubbii wal afaan deeffachuu jiranii innillee hanganuma re'ee isaa yaasaa isaa gubbarraan dabre yeroo kana damittiin tun ilma ifiitiin akkana jetteen bariyaa ilmakiyya wanni baradhu jee ganamaaf galgala si kadhadhuuf akka ati yeroo guddattes akka namicha tiisitee kanaa hin taaneefi jetteen yeroo kana imaamul khasaa'iin dubbiin tun itti dhagayamtee if duuba laale lakkaa bakka namni wallaala keessa waliif fakkeenya na godhuun jiraahi jee re'ee isaas akkasuma deebisee magaalaa deebisee re'ee isaa gurguree kitaaba bitatee qaraatii eegale umrii isa irraa ka'ee aalima qaraatii quraanaa ta'e aalima guddaa abbaa nahwii ta'e ulamaa'iin isa boodaan dhufan kaayyoo dheerachuu keessatti imaamul khasaa'i wal gorsuu turan akkuma sanitti nama beekumsa eega umriin isaa guddatte barbaadu eegale keessaa tokko imaam ibnul hazmi akkaataa barumsa eegale yeroo himu kana jira gaaf tokko salaata janaazaa wahii geggeessuuf yaamameetiin masjida tokko dhaqee jira yeroo masjida dhaqu ol seenee taa'e namni tokko achi as dhufee masjida yeroo seenan usaniin ta'anii kayyi sunnaa rak'aa lama salaatii jeen yookiin caljanii taa'uun dhorkaadha ka'ee wadaatee rak'aa lama salaatee taa'e eegasii janaazaa sana awwaalleetiin achirraa deebi'ee magriibaaf masjida seenee sunnaa reefu namichi naan jee hidhadhee jee ammas yeroo kana namni sun ammas dhufee saantun saa salaataatii miti hin hidhatinii naan jee yeroo kana jireenya ifitti gadde lakkaa yoo namni waa beeku akka qabee naan deddeeme malee beekumsa kiyyaa waan takkallee godhee rabbii kiyya gabbaruu hin danda'u jee muwaxxaa imaamu maaliif bitatee qaraatii eegale umrii sanirraa ka'eet imaama gadaa sanii ta'e hubadhaa namni tokko imaama kajaamu beekumsa shari'aa keessatti hubannoo ol'aanaa yoo qabaate qofa bifuma kanaan sheekizzi ibn abdusalaamis nama eegaama 30 ol dabre beekumsa barbaadu eegale eega umriin isaa waggaa 30 ol dabarte innillee beekumsa barbaadu eegale achirraa ka'eeti mootii ulamaa'ii yeroo sadii jamee